Biyag ti tao. I love you, Mara. Jak mauma amang ibalbalik kasi ti dayta. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Jude. Kat sapay la kumata di kan tumauma kanyak. Saan to, Apolos? Mara, sikat ipagtaytayi kan ti lubong ko. Sikalaang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ikarik, sikan ti mauding ayatek. Agyamanak numatakdaram day ta akarim kanyak, June. Kat daytoy mo ti maipasigurado kan ka. Jakton agayat iti sabali. Sikan tinaglandingan ti puso kan ayat ko. Ayaten kan to'y tagnanayon. Apay, Mara. Medyo maulawak. Ngam awan daytoy. Ay, agbinulanak namin. Gagangay iti may sa baba iti medyo maulaw no kasting agbinulan. Sigurado ka, Mara? Honey? Wen, ala, ituloy tan timangan. Ngam sikalat tan timangan ta saan ako na makapangan. Buyaan kalatan, Jude. Anya? Nang restaurant kayo manen? Iha? Wen, Papa. Sorry. Ay, Mara, anak. Saan kumamit anatangkan ti ulom? Lumabalin, liklikam ti mga ni tiruar. Taado ti maiparit amakan kan, anak ko. Saan na bale, Papa? Pasigmat anatang tikinan ko. Oray, pay. Di mula mo no anya dagiti mailala o kadagiti lutlutun da iti ruar. Sorry, Papa. Saan mat amabalin at danggayan tinobyok amangan? Amangan no anya pa'y timakunana. Panagkonak. Nasaysaya at no ipudno mon kini Jude ti may papalit ti salonat mo. Mabutengak, Papa. Amang ano panawan nak. Dita ti pangsubukan. No napudnukin ka. Wenno saan. Please, Papa. Agtalinad ko mapalimad ti sitwasyon ko itinobyok. Pangaasiyo. Imposible adinan tumaamuan ti may papaniti sakit mo, anak ko. Please, saan pa nakasagana, Papa? Saan kumapay nga ita? Please. Pangsubukam ano, agtalay na atin panagayat ni Jude kanya mo no saan? Mabuti nga ka na. Sigurado nga minapanawan nak ni Jude no mamuan na ti may papaniti sakit ko. Ora sino mat siguro ti agsaan iti biyang na. Anda nga tamat mayat ang mga saway ti anda kanser na. No bilang pagtali ko dan na ka. Kaya't nga sa wundat ha. Saan nga napudno ti panagayat na kanyam. Diyak kabala na mapukaw iti biyag ko ni Jude, friend. Iso di tayo ibagbaga ti pudno kasasad ko kunkwana. Please. Agpagpakaasiak, Ana. Anay ko. Nagsakit man ang tiulok, Papa. Sa nabali, iha. Talaka tumarkan iti pain reliever. Yanos mo, anak ko. Ana. Sino ti mawawag iti cellphone ko, Papa? Bibs ko may tagparparang anagan, anak ko. Ni Jude dayta, Papa. Please, pakisumbat yu. Ibagayo arimarak. Anabatik ti cellphone ko. Anya, agul-ulbud ka itinubyo iti kastangar aramidem. Alan, Papa. Rumor kayong dito silid ko. Sumbatan yun ni Jude. Sige. Mabitlaeng nga rod, anak ko. Kumusta nga iti kasasaad ti gayam ko, Tata? Dakkelan ti bukol iti ulo na.
Masapol nga agkemo ti kayem mo. Balasan ko. Dakil una yan ti bukol na. Kaasimat nga rod ti gayam ko, atata. Uwan nga rod. Agkapsota kiti kastoy mapaspasaran ti anak ko ita. Agkamang tayo iti Diyos, tata. Isulangan ti mabalin nga pagpatulungan tayo. Adda kasi na. Patsak nga dinabuhay-buhay ang tigayam ko. Uwen, balasang ko. Masapol nga isaganak ti pagik iti mabalin na mapasawak. Nasakit man. Ngamna niya ti plano ti Diyos. Masapol nga aklod. Ana. Mapukpukawan tinamnamak. Ana. Nangruna. No kita ti lang akiti sarming. Nagurutan dagiti buok ko. Epekto di atatekwa panagkimo mara. Hangka ko mga mapukawan itinamnama, friend. Ada kasi ni Apo Diyos, kumpat kalatakan kwa na niya. Hangka nga mapukawan itinamnama, ag-imbag kapay. Kasapulan kayo kan ni Papa. Noawan kayo amang patpatibkar kanyak. Amangan no nataya kun. No ipudnom ka ni Jude ti sitwasyon mo. Ad-ado kami kumapay ang amang andi nga kanyam. Mabit lang ha. Ni Jude ti umawawag. Hello, Jude? Hello, babes? I miss you. I miss you too, babes. Ha? Ape, akas na ti boses mo. Ang sakit ka di man. Gagangay lago-rigor da ito'y, babes. Makadlawa ko na. Kanayon niya gurigor ka. Umayag dita balay yung itamad lahat. Saan, Jude? Awa na kiti balay. Ayan mo nga, Rod. Adaag diti balay ti gayam ko. Ni ka di ana ti dakdaramatam? Ha? Saan? Sa bali agayam ko, Jude. Kailiw kan, Mara. Kaya't ka makita. Sapay umadani man ti mansarita, Mara. Promise. Agkita tanto. Intun man sarita, Jude. Oh, adto'y ti pinagatang mo a regalom. Para kini John, anak. Pinabalkot ko matan. Agyaman nak, Papa. Kat, kabailam nga ron ti magim arumwar. Anak ko, kuyugan ka ang makisinarak kini John inton pigat. Diyak kaya't agpakita ka ni Jude, Papa. Diyak kaya't makita na tilangak. Anya, kasano nga rod ang maitad mo to'y regalom kan kwa na iti mansariyo? Pinanunot ko na imbag ti may papani ti daytoy, Ana. Nasakit man nga aklunan. Ngam kapilitan. Kayat ko na si ti pagtinagan ni Jude. Ngam ti sabali ti pagtinagan na. Ha? Uy, anya ka din datangay bagbaga, Mara. Di ka nagkadkad. Sana narikat ngayatan ni Jude. Kan napintas ka. Patsya kamayat na kan tumutlaan tinobyok. Tiyak kaya't tatangay bagbagam. Nupud-numutla na patagakan ka. Patgam ti kayat ko mapasamak, friend. Ha? Makisinarak ka kan ni Jude. Taited mo ti regalo kan ko, Ana. Kat alaang mo ti regalo na kanyak. Tunggal dumteng ti mansarimi. Ada regalo ti tunggal may sakada kami. Agpakpaka siya ka na. Makisinarak ka ka ni Jude. Kat ipasig mo ti bagim kan kwa na.
Marikriknak ngamin nga umadanin ti apit ko, friend. Mara, ti kayat ko. Sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Saan unay ang masakitan ni Jude? Tadakan to amangan dingay kankwana. Sa dinutayan ni Mara, Ana, apay asan mo akadwa? Ay, kwa? Awatan pa man nga umuna di atoy. Regalo na kanyang di atoy, Jude. Ayan tinubyak ko, nak. Ay, ladingit ak Mara. Ngamjak ka bualan ti ipapaaramid mo kanyak. Ana, agsaw ka. Ayan ni Mara. Makaamuitan. Ay, kwa Jude. Tinasayat, sumurot ka kanyak. Mapantay di balay da. Ijayan ti pang tidam iti regalom ijay gayam ko. Sumrek. Mara. Sorry ang kaduak ni Jude nga may. Mara. Diyos ko. Apay akas na tilang ama. Jude. Kwa. Anyat napasamakan ka. Apay nagkutong kamaten. Mara. Mara. Apay akas namaten tilang ama. Ay, ayatan ka unay. Ay, ayatan ka man. Jude. Pakawanan na no naginimadagkan ka. Tinasayat. Panawan kayo pa, Jude. Agsarita kayo nga naimbuang. Oh, apay ati mo mapansarong karan tinobyam ita, anak ko. Ay, saanin, mama? Masapol asur-suruwo ko na lipatan tinobyak. Tapno sa anak tuon ay masakitan. Inton ison timapukaw itibiyak ko. Aniya? Iso aliklik ako ni Mara. Mama. Iho, ita akasapulan na ka genobyam. Kasapulan na ti presensyam. Apay apanawam. Diya kaya ti masakitan. Mama, iso asina ako ni Mara. Bagim lang ti pampanunutam iti kastagararamidam, iho. Ha? Di mo ka di mapanunot. Nga abangan no at dangag kapsot ti nobyam no masakitan. Gapo iti panangisinam kan kuana. Mama. Ing kabantayan ti nobyam. Asikaswam, takasapulan na kaita agundaway. Saanin, mama? Diya kaya tin tagpakita kan kuana. Aniya? Kung nagtumat ka na kayo, papa. Naupayan ni Jude kanyak. Tasana na nagsubsubli ni ti balay. Amangan no, makumikom laeng, anak ko. Amok, papa. Naupayan tinobyok kanyak. Di na kun kayat. Di na kun ayayatan. Dinalikodan na kun. Anak, di kag panunot iti negatibo. Makapadakas ken katikasta. Tsak malaptan ti pakik ngagladingit, papa. Dahito ti magmagak ka na kayo. Ano mamuan ni Jude ti kasasaad ko. Sigurado adi naktun kayat. Anya ngay kat napasama kan ti pagbutbut ngak. Di na kun kayat tinobyok, papa. Ay, sorry, tata. Basol ko no apay nga agladlading iti gayam ko.
Siyak ti makagapo no apay nga naamuan ni Jude ti puno nga kasasaad ti gayam ko. Ay, awan ti mapabasol iti daytoy ang napasamak balasang ko. Nasayat kiti, tanasapsapa ang naamuan na ti agpaiso. Ket napanagnagan tayo mati kinapudno. Anarukop gayam ti panagayat na iti anak ko. No bilang pudno, anaupayan ni Jude, balasang ko. Rabin, ngamjak na tamaalat ito turogak. Manon arabiya kastuyak. Kanayo nagamapuyat, jak makaturog. Nga uri anyat aramidag. Nilatan mara tilinawon ti panunot ko. Uray kasano ti panangiwaksik kan kwa na. Jak matlat ta maiwaksi a panunutin. Apay akastoy. Jak maawatan ti bagik. Kaslag kupit ti barugang ko. Amang pampanunot kin ni Mara. Makonsensyak bet anang panaw kan kwa na. Masyarak bet latakan kwa na. Numalagip ko ti kinasayat na kanya kiti kalabas. Kaya't kun alipatan tinobyak. Ngam apay asumagsiksik latay ti panunot ko. Apay akastoy. Kasla makasangit ak. Ajak maawanan. Apay agsangit ak. Ajak matammo ti rason a pagsakitan. Abay. Agrubuhatak. Tamapanak iti ayan ni Mara. Naimbag nga oras yun. Tata, kumusta ni Mara? Sumre ka, Jude. Matmaturog latan ter aramitin ter anak ko. Manipod pimanaw ka. Awanen ka ganay gayan na. Di pa yan mangan. Anya? Di pa yagsaon no kasaritak. Agtangtang adlatan ti anak ko. Anya? Ala, mapan kay ti silid na. Iho, bareng makasaritan pa'y ti anak ko. Diyos ko, nakakaasi tilang at tinubyak ang nagaturok. Nagkutong na yan. Mara, Babes, andaak. O may kabantayan. Agring ka kuma. Kailiw ka unahin. Pagkawanan na. No ginandan ko, timang panaw ka. Sorry. Di nagpagtanahin di konsensya. Gapoy ti na ita plano. Ay din ka unay. Katjag gayam kabailan. Ti maya dayo ka. Agring ka kumaan. Pangasim, babes. Babes. Atak. Siya na ito eh. Tinobyo mo. I love you, babes. I love you too, babes. Agyaman na
nakariing ka na. Ang yaman ak. Nagsubli ko. Sorry. No itaak lang ang pakita. Pagkawanan na kuma. Ikarig, di kan panawan. Ambok akasapunan na kitagod taway. Isuadi ka panawan, babes. Ang yaman ak. Jud. Agpaimbag ka. Wen? Laglagi pa. Ado na kita arapap ta iti biyag. Nakapsot ako, Jud. Iti mabiit. Ipulang kon ti biyag ko iti namarswa. Kadyak kaya't ngagladingit ka iti usay ko. Babes. No sumapul kanto iti kasukat ko. Ni Ana, ti kayat ko pagdatuna. Nasingpat ni Ana. Amok nga si kaswan na kanto iti husto. Di kanto agparikot. Iti kayem ko. No iso ti makatuluyam. Sika, ti ayatek. Mataya ko ni iti mabiit. Iso nga ibawing mon iti sabali. Iriknam kanyak. Kat ni Ana ti kayat ko apang ibawing. Kayat ko makita na ragsak ka. Sakpay nga ipulang ko ti biyag ko. Kayat ko makita ti kinaswit yu kini Ana. Tapno naragsaka ka pumanaw. Babes. Please, di na ko nawagan iti babes. Nakasarita ko ni Ana. Kat patya ka di nakpaayon day chay. Sige, ag-holding hands kayo. Takayat ko ang makita ti kinaragsak yu. Nang runakan ka, Jud. Ana, please. Aramidin ta ti kayat na. Para iti gayem mo. Sige, Jud. Dato ti imak. Amuyo. Agbagay kayo. Ana, friend. Pangasima. Di mo baybayan ni Jud. Amom, no kasano ti panagayat ko kan ko, Ana. Kasta kumamuti pa ay mong ayat kan ko, Ana. Ana. Owen, friend. Di ka madanagan. Aramidak kami nga kay daw mo. Jud, mapatkam ka di tikid daw ko ani Ana ti ayatam. Uwan, babes. Mapatkan ti kito mo. Agyamanak. Kayat ko ti maturog. Nabanugak. Kayat ko ti aginana. Sige. Aginan ka. Adda kami lang dito sibay mo. Saan da ka panawan? Mara. Naiturog ko matkayam. Kabayatan ti panagdumog ko dito'y kama ni Mara. Awan ni Ana. Nagawid niya tan. Naimas pala ti turog ni Mara. Nagunag ti matana. Kudilangan tinang palkot iti tulang na. Babes, agreeing kan. Tagtumar kay ti agas mo. Aguray ka. Saan sabat na niyagang agas ni Mara?
Babes! Babes! Diyos ko! Naglamiis na kitiiman. Mara! Apay aninipasan nag. Ayatin ka. Palunan ti ayat ko, Mara. Jude, si kanto tayo maisang abay enton kasarma itinobiyok. Ha? No kasta? Adan nobyom, Ana? Wan, nabayagan nga nobiyok ni Kevin. Ladi nga itak no, Jack matong palte karek itigayam ko. Ay, Jack nga min kayat nga paayan tikid daw tigayam ko iso nga kampay idila ang dadya nga inaramit ko. Oray siya ka na. Agpadata. Jakmat basta may bawing iti sa balit ti panagayat ko iti daydigayam mo. Isong etapay lang. Kablawan ka ni tumadani na panagkasarayo iti nobyom. Agyamanak, Jude. Katsapay ako mata, makailiwliwag kan. Gapo iti napagtang tigayam ko. Kat patsak nga da napintas nga plano ni Apo Diyos para kanyam. Iso nga impalubos na nga mapasamak ti kasjay. Agpatipkar ka kuma. Agyamanak. Ana. Biyag. Titaw. Hello, Manong Louie. Nasayat met, kasinumbatan tawag ko si Kasunya. Itay pa'y nga awagan ka. Ngam di mo pa'y sumbatan met. Pasensya kan, Manong. Kalkalpas lang amin ti trabaho mi. Katapusan mo tan ita. Nagsuldukan. Inton bigat pa'y laang, Manong. Nayunan ti pawit mo Amom met nga duti kasapulan ni tatang. Agas kano niya pa'y dita akayat na kanin. Wan, Manong. Di ka madanagan. Agpaw itak iti kwarta para kan tatang. Apaman amaalak ti sweldo. Itex na kadagos nunay pawit mo. Bye. Mabit lang, Manong. Hello, Manong Louie. Ay, inadap nan. Katjak pa'y nakasarita ni tatang. Itay pa ang makadlawak ason niya. Saan ka man na makaisam? Adda ka di parikot? Kailiw ko laang ni tatang, friend. Kunak man nun ni manong mo ti kinasaritam itay. One friend. Matlagayam. Kinasaritam kumamatan ani tatang mo. Dagos mat nga inidap ni manong ti cellphone na, friend. Impalagip na lang ti kwarta nga ipawit ko. Anya? Sweldo adagos ti sinaludsod na. Idi sinong batak ti awag na, friend. Di nakpay kumustaan. No kumusta mat ti kasasaad ko dito'y Manila. Ay, una yan day takabsat mo, friend. Ngamnas kan nga agano sak. Taisumat ti mga asikaso kan tatang. No awan ni Manong Louie, sa anak matla ang makapagtrabaho. Adda ka di tinaipawit ni ading mo. Luwi anak ko. Adda, gambasit. Apa ya? Manula ang tinabati nga akas ko. Pasapol agumatang manen. Nagpartak mo ta na ibusin? Hindi pa ba't na palabas abulan ang ginatang tayo day jay anak ko. Kinmaysa, san ababalain ajak agtumar, ta amangan no kumaro tan annayag. Mano apiraso tinabate ya? 5 laangan. Babalin pa'y day ta. Umabot pa'y ti sa nga pulong aldaw tatang. Kasano nga road? Irwar nyo ta agas yung tagudgudwag. Tapno umabot iti sa nga pulong aldaw. Anya? Ay, sana mabalin anak ko. Naala kong ti kwarta nga impawit mo, Sonya. Tiagas ni tatang Amanong, di mo liplipatan. Wen, sangga ulit mo mat. Sa anak ba't ama naglilipat? Gumatang ka ba't lang itiagas kan prutas na.
Saan ang mahilig ni tatang iti prutas, ading ko? Ibagamkan ko na amayat ti prutas para iti salon at manong. Mala, wanan. Ikatangap to. Agyaman ak manong. Idapagong ti cellphone ading ko. What? Dapat iti papanak. Bye, ading ko. Ni ading mo ka na iti kinasarita mo iti cellphone, anak ko. Wan tatang. Kumusta mo iti trabaho na iti Manila? Sana mabaling agsagid ay Sonya tatang. Tawan ti pangalaan tayo ti maigatang iti agas. Kandad dumapay masapsapol yo. Sa bali man ti bagbagam anak ko. Damdamagag no kumustan di ajem ije Manila. Kandi na pa'y mabaling ti mag-asawa tatang. Tapno matulungan na kayo. O sige, tarumarak. Kapay na nga anak ko. Sa bali ti sungsungbat na. Nagadayo ti sungsungbat na iti damdamaga kingkwana. Ay, oo na yun ayan ay jay aluwe. Nanang, nimat kasinsin Luigi Limabas. Naimbag pa'y da ita. At daakan ayon pagkrudo na iti motor na. Sigurado nga han nga kwarta ti inaramat na. Sigurado nga nagapumanan ka ni kasinsin Sonya dayjay. Sa bagay pangalaan na kuma iti kwarta na. Kaday tama bisyo na ti ininto na rin na. Di na masango ti makipurdiya. Ay, naku nayupay nanang. Sayang. Imbis nga agtrabaho tapno makatulong iti kabsat na. Sabali matararamidan na. Kaasi ni Sonya nga agtrab-trabaho. Kat iso, parelax laang dito'y probinsya. Relax ka nagsaysayang iti kwarta kung nayuan nanang. Kunakla no asino tinakatugaw dito'y balkon. Si kamagayam manong timyong. Di ka nailasin adagos. Kumusta kan? Nasaya takmat ini siya nga din ko. Adda ka di pa'y nabati nga agas mo. Adda pa'y. No ammom apay busan, ibagam adagos kiniluwi. Di mo urayan ang maibusan ka. Ammomot ang masapol nga inaldaw ti panagtumar mo. Wan. Ala, mabiit laang tagluto ak iti pangaldawan tayo. Sana makantigagara ka din ko. Kaya't ko lang tagaliwaksay. Mangal daw ka dito yun. Tanaimas tilutwag amasida. Kastaya. O sige karon. Makipanganak karon dito yan. Sayang nga ang paiso. Imbag man tanalagip ni Uncle Tim yung tipim masyar ito'y balay nanang. Kaya't nakanumot ti agaliwaksayan ako. Iso na lang takaslakin mo tong. Ay, wan nga rod. Nadlaw kumot da ita. Diyak nga rod nabigbig adagos itay. Hanmad nga kasya ti sigur nga pamagin ni Uncle ide niya. Wan nga rod anak ko. Ay baka naibusan ti vitamins kan agas na katawanan tumaran na. Wanuhan kit din nga mangmangan. Iso nga kin mo tong. Adda ka no pa'y matagas na anak ko. Yung kayon to sarong karan ay balay da. Nohang kayo nga busy tapno makasigurado kayo. Alawan, bisitaak to ni uncle mo numalpas dar aramito. Adangon, tatang. Lay, sa nino tinagapam si Kaluwe. Agsapabot ti panagawin mo. Sa nino tinagturugam itinabi. Nakainom ka. Kaya nakarugrugit pa itakawis mo. Di ka mutin maumumay ti arak. Agsasaruno mo ti salsalod. Sude malakay. Tagay sa lang mahinang kalaban. Dito lang. Tinaginuman may tatang. Sa dino adita. Basta dita tatang. Nagturin kang agmotor. Kasama mo nakainom ka. Delikado tag motor, no kasta nakainom ka. Kasano no maaksidente ka, kat awan ti makakita ka. Tangamin tatanggat, negatibo tada ti panunot nyo. Think positive ka ti, tatang.
Naibusin ti agas ko. Pasapol agumatang ka anak ko. Sapay manulangan ti kwarta na bati nga impawit ni Sonia tata. Anya, inggatang mo man siguro na iti arak nga ininumyo ka nagiti gagayim mo. Kita anak ko. Saan apang bisyo ti kwarta nga ipawpawit ni ading mo? Panunutom ko mamutirigat di adim iti adayo. Sagpaminsan lang matatang. Anya sagpaminsan, katunggal ang pawit ni ading mo. Inuman ti pagdiretsuam. Ala, umatang ako ni tagas yung tamat lang. Tamnawanan ta do sa uyo. Gatas kan vitamins ko ngay naibusan. Agas laang tigatangag tatang. Numano apiraso ti umanayan tinabate a kwarta. Iso tigatangag. Anusan nyo manen agud-gudwain a. Anya! Di mo ba't impakaam mo nga umay kagayam insyang ading ka? Kimutong kamamanon manong. Manula abulan asaan ta nagkita. Ay, way nga raw. Saan kan samot amang mangan. Mangmangan kami mat. Iso na lang takurang ti vitamin at ibagay. Insardeng kumutlaang ti panaggatas ko. Apay manong, insardeng ka din ni Sonia ti agpawit iti kwarta. Ada mo ti pawpawit na. Ngumdakdakkel ti mapaniti biso ni Louie. Anya, Kinapudro na aling ko. Agtip-tipidak mo't laang iti agas ko. Imbes amay sa tablet, tumarag iti may nga aldaw. Kagudwala again. ne, apay ngay manong. Wen tawanin ading ko. Arak ti papanan ti kwarta. Tsak makasarita ni Sonia. Tay bagak kumaking kwa na ti mapaspasamak. Ay sus, saan ang mabalin ti kasta manong? Masapol a kumpletuam ti agas mo. Saan ang mabalin ang magudgudwa ti agas mo? Sige, tay gatangan ka payla iti agas mo. At dapay mo't basit anabati iti kwarta. At ka iti number ni kasinsin mo asonyakan ka. Josie, anak ko. Adamat nanang, apay aya. Ludan na mga rod tawaga. Anya ti ibagayo kanya na aya nanang. Babiit laang. Kitaam tiladawan ni uncle mo at imyong. Hala, kay motong matmanan. Wen, takurang ti ipapaunag na. Kunak man nagpawpawit ni insan Sonia iti kwarta ka ni manong na. Wen, adda ipawpaw iti kasinsin mo. Ngamsaan mo't nga igatang ni Louie iti agas ken gatas. Ta iti bisyo na mo't ti pangigasgastusan na. Ay, nakita nga nag-iinom da kadagi di gagayam na iti sentro. Kan nakitak matlang nga kabarbaro di piyesa ti motor na. Oh, makitam dayta. Saysayangan na lang ti kwarta nga irigrigatan ti kapsat na. No jak pa'y sinarungkaran ni uncle mo. Jak maamuan ti kasjay akasasaad na. Hello? Asino da itoy? Siyak daytoy, Sonia ka anakan. Antiin siyang? Wen, imawagak tanapatag ti ibagakan ka. Ay sus, makapadanag kayo matanti. Anyat ibagayo. Kastoy nga ben, balasang ko. Nagpasyarak iti ayan nyo itay. Kat nakitak ti kasasaad ni tatang mo. Ha? Anyat napasamak kini tatang anti. Mano abulan laeng asaan ko nakita. Kat kimutong kidin. Anya? Kurang siguro ti kankanan na. Saan laeng adayta? Tip-tipiden kano ni manong mo ti agas na. Gud-gudwaan na kanumot. Isenti kasinsin mo Josie tiladawan ni tatang yo. Tapno makitam ka anakan. Agbambanugak ngagtrab-trabaho dito eh. Ngam kastagayam tar aramidan ni manong. Di na amot agtungpal iti saritaan anti. Anya di ko nam Sonia, agresign ka? Kapilitan ah. Ay na, sayang mo't.
Sapay kayat ni boss ti performance mo. Awan ngamin mga sikaso kan tatang. Ni manong mo ngay. Awan nam na maag iti day akabsat ko, friend. Napatpatag ti bisyo na ngam ni tatang. Anya? Day tatipod no, friend. Imawag ni auntie, kat motor kan bisyo kano ni manong ko ti papapanan ti kwarta nga ipaw-paw it ko. Para kumakan tatang. Ay, una yun. Nagpuskol mo tiro pa day ta kapsat mon. Isugayam adi na kayat makasaritak ni tatang. Mabutang siguro no agipulong ni tatang kanya. Ngam, nag-resign ka? Pangalaam nga iti pagpaagas ni tatang mo, friend. Umdas mat siguro ti urnong ko, friend. Aglako aklaangan iti kumkumpur mi ijay lugar mi. At least, mabantayak ni tatang. Sa bagay, awan mo't lang peace of mind mo no kasta. Amangan no saan ka pa makafocus iti trabaho mo. Iso sige Sige ti makaam mo, friend. Naibusan ti bagas luwi anak ko. Gumatang kamay ko ma. Awan ti kwartak tatang. Nupiyesa ti motor ka na arak. O kailangan kang nga oray ikastosam. Gam na masapsapol ta dito'y balay. Awan apulaos. Nang ipanam ngamin itimpaw iti ading mo. Amuyumot nga awan ti trabaho tatang. Kan maysa, di yu biru ka ti kwarta nga inpawit ni Sonya. Ta idi pa'y napalabas alawas ana ibos. Di kan tumagamin agsapol kahit iti trabaho. No kahit yu timbangan, mapan kayo umutang yistor. Di kan sumanao. Ngala, hingga ipalista tinaga ni Sonya. Tamabayadan to, no da ipawit na. Di namot ngamin ang sungsungbatan ti awag ko. Sikalat ako man ate mapaan. Naimbag kang ka tada motor mong aramatam. Sayang ti krudo tatang. Pagpag na inyulatan. Ni, Uncle Timyong, papanan niyo? Mapanak umutang iti bagas di tayo store juice kanakan. Wi, katno adayo ti story ito, Uncle. O ngaminan maisaang. Niluwi kumamatan at tinapan, tadamat ti motor na. Sayang ka no ti krudo. Masayangan iti krudo ngam saan nga masyan kada kayo nga magmag na. Mabanug kayo. Amo na nga darik-rik na anyo. Narigat ka sarsarito di kasinsin mo ka anakan. Talaga sa bali mo't ti ugali na. Sige, sumrak kayo pa lang itabalay. Mga na kayo ita. Aglutluto ni nanang iti pangaldawan. Ikan kayo mo't lang iti bagas yu tapno saan kayo nga mabanug nga mapan ija istoran. Ay na, nakababainan ka anakan. Agyaman aklaunay Sa dino tinang ibaunam kan tatang Manong Louie. Ne, Sonya. Di mo matimpakpaka mo nga agawid kagayam ita. Sa anak ko mga agawid, ngam napilitan na tanadamag ko ti kalukwan nga aramidam. Sa dino tinang ibaunam kan tatang kunak. Kwa, napanimutang iti bagas. Isupay laang ti binaon mo. Kat amom anak kapudpudot. Di ka mabutang no adadakas ang mapasamak kan kuha na iti dalan? Kasano kat di mo sungbatan ti awag ko. No inpawit mo kumadagos ti kwarta, idi nagtiksakin ka idi. Di saan ko maamabanog ni tata. Ay na, Manong aya. Di ka maasyan kan tatang. Urayam lang ni tatang Sonya. Agpasintro kami kadagiti gagayim ko ita. Bisyo manan. Arak kan babae manan. Di bali ata singgilak pa ilang Sonya. Awan agungit. Sonya, ay na, naimbag man ta nagawid ka anak ko. Una yan, tikas na alangayo, tatang. Nagkutong kayo matan. Baragsakan aklaunay, tanagawid ka anak ko. Ay, nakailiw ka una yan. Kailiw kayo matan, tatang. Pangaasim, tati ka ko man nagtrabaho itadayo anak ko. Di kay madanagan, tatang. Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo. Tapno at da mga sikaso kada kayo. Saan matgayam ang mapagtalkan day taluwi? Tapno at damad lang mangbagbagakan manong mo. Tanay, awanan.
Dagiti biso na matantin into na rin na. No sana ti biso na ti papananti kwarta nga ipaw-pawit mo. Igatang na iti pyesa ti motor na. Di kay madanagan, tatang. Saan akon nga umadayo? Sa dino tinagapwam kasinsin Sonia? Napanak gimatang iti agas ni tatang kasinsin. Ay, nanaimbag lang ang tanag-awit ka. Saanan nga kakaasin ni Uncle Tim yung? Agyaman ak unay kadagiti na itultulong yu kan tatang, idi awanak, insan. Awan anya man na dadya kasinsin. Awan sa baling agtitinulong nohan nga data yung matlaang nga kakabagyan. Dakkel ti utang ko ana imbag anakem kada kayo kasinsin. Lipat mo day jay. Ay, anya nga yan ti planom tadta. Agsubli ka ijay Manila. Saanin kasinsin? Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo, tapno mabantayak ni tatang. Ay, may mayat pay Naulaw mat ngamin ang jakabsat mo. Bisyo tin into naron na. Hanan sa nga mo tararamidan nan. Awan lang aruden ti maitultulong mo dito balay. Agawid ka pa'y anabartak, manong. Apay, ano ti panpanakal mo kanyak siya, Sonia, ha? Awan ti ipanpanakil ko, manong. Oo, nagtrabaho ka lang dyan Manila. Kunam lang asino ka matan. Ay, aguli mo kan, manong. Maturog ka kitin. Alag dagiti ba dong tapumanawak dito abala. Masurunak law na iti panagrupropam. Di ka agsaw itikas na, manong. Tauray sinay sayang mo ti kwarta nga impaw-paw iko. Uray no pinagbisyong ti kwarta para kumakin tatang. Uray no saan ka nagtungpal iti tulagan ta nga iwanam ni tatang. Awan apulos tinangag mo kanyak. Nalalala, unin. Sigan dos to. Katsyak di kamali. Day takat ti jak kayat kan kamanong. Di mo ammo ti pakorektar. Di ka ba nanagan? Alagaw dagiti gamit ko. Tagna dagiti kalapaw da di tatapuldo. Makatawanan tinapalabas. Sipod pimanaw ni Manong mo dito'y balay anak. Kumusta nga tanti kasasaan la? Limabas ti motor na iti paraangan tayo itay tatang. Nalabit nga inuman manen ti papanan na. Di ba't maumay ti arak na di akabsat mo? Jak kayatan tag sa utatang. Dakasakto manen kan kwanan no at ibaga. Di nakayat nga ben nga klunan ti bigdot na. Di na pa'y kayat ti mabagbagaan tatang. Awan nangag na kanyak, idi sinaysayang na ti kwarta nagrigrigatak apara kumakada kayo. Ngam no agsasao, kasla siyak pa'y tinakabasol kan kwa na. Bareng agnagam to anak ko. Sapay la kuma, takas tangag paiso, tatang. Nay, apaya magmag na ka, luwe. Sa dinaw tinagapwam. Iten di kayong kondensyang. Itaman pa'y asaan ka anak ka motor. Inbayad ko ni ti utang ko ti motor konti. Anya? Dito ti pudnon ti. Ay, narigat at talaga ti maaddaan iti bisyo ka anakan. Ay, nailaw anak ante. Ngamawanan ti naramita. Tayin utang ko batin ti motor ko. Agbalbaliw kan ka anakan. Husto nga minan ti bisyo. Tulungam kit din ni ading mo. No awan trabaho, asikaswam ni tatangyo. Tapno makapagtrabaho ni ading mo. Saan na nante? Sanda ka kasapulan di balay. Kan adajak kasapulan ida. Si kakit dimot ka anakan. Amom ka di ano umay ni ading mo dito'y balay. Kat kanayon na asaludsudan no imimay ka dito'y balay. Tanabayag kanumot asaan ka anagaw-awid ijay balayyo. Isuan na patag ka iti pamilyam, luwe. Makalawasan. Ajak nakikita limabas ni Manong mo anak ko. Wan nga rod tatang. Wan no? Nag-out of town da kadagiti gagayam na. Tatang! Sonya! Tatang! Ni Manong Luwin sa matagtok-tok tatang. Ingkalukatan ti daw anak ko.
Kasla marigrigatan ti kapsat mo. Tatang! Mabit lang, Manong! Umayan! Diyan kung manusan ti sakit siya ko. Itaray tak ko may hospital ading ko. Ala, apa yan? Amay ko. Mabit lang, Manong. Tamang kita ak iti pagluganan tama pa ni hospital. Ala, mapadgar anak ko. Sa sumurutak mo ti di ospital. Anyang iti ko na ti doktor tatang. Yakam mo anak. Kasarsar itapay lang ni ading mo ti doktor mo. Ang mga nanyamot ti sakit ko tatang. Ikararag tayo Asapay ko ma. Tasan anak aro ti sakit mo. Naalam sigurong dayta iti kabibisom anak ko. Di mo ngamin amo ti mamagbagaan. Ni, aday tanti ading mo. Sonya, anya ti ko na ti doktor. Naalam day ta iti nalabas sa panagin inom mo iti arak, Manong. Ken, magasanak ka di pa'y ading ko. Adda na maamaagasan ka. No isardeng mo ti arak. Ngam no natangkan lata ti unom. Amangan no agtinag day ta a kanser. Saan? Diyak pa'y kaya ti matay ading ko. Diyak kaya ti madali ti kanser. No kas tangarod. Agbalbaliw kan. Tatang, at titikwan tayo. Paggatang iti agas yo. Oh, Ha? Nangalaam iti kwartam luwe. tangdan ko nagdispatcher jayili tatang. Nagaplayak kas dispatcher. Kat naawat ak mo tadagos. Ay na. Nagsaya atay nanak ko. Addan trabaho. Uwan nga ron tatang. Agyaman karon Adda igatang ko iti agas ko. Ay, itit kuntukin ni Sonia. Ta iso ti mangigatang iti daytoy. Naimbag man, Manong. Nasapa ka nagawid ita. Uwan ading. Tapno makainanaak. Tamasapa man ang trabaho no bigat. No kas na. Adnan trabaho? Uwan ading. Kat ikarik. Siyak mo't ti makaamoy ti agas ni tatang. Bumawi ak ita ading ko. Sayang, tagiting gatang ko di arak. Masayangan ak, tunggal malagip ko. Sorry ading ko, naimpang ko itawan kay eskan na ti kwarta nagbanugam. Dandaniak pa'y naaddan iti sakit. Naimbag at naagapan adagos. Ay na, agyaman nak. Nakaamiris ka matlaangan, Manong. Biyag, di tao. No kasta, agawit kan diti Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yo. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, taiso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agkait, anyangal daw ti sangpot mo dito'y Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon tita. O sige nga, Raud, di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para ken kalaeng. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wen, para ken kalaeng ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayem mau, sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kuana. Sapay dakkel agatad din na utang takin kuana. Kasano asingiran na ta, kat agbalin to naman ugang ta. Ha? Kursonada na dya anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaram. Iso nga awang pa'y nubya na. Kay kuna naman nga dan nubya na. Kung kuna na laang day chay. Ang amawan ka di, patpatyamot. Ay kat mayat ano dinan pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tansingiran. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo may isang unano tinubyam.
Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. agyaman nak iti dayta panagayat, Alvin. Ay ayaten ka mat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kasla mabuti nga, Alvin. Amangan no sandak akayat aparakin ka. Saan man. Kayat da ka, ispi. Tinasayaat. Yam-am mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi. Nobyak. Naimbag nga orasyon, ana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mang rabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tay nakituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni ispi. Alvin, Di ka agbabain. Tabumalay kan tumutin dito eh. Ipababalay mo, wan? Juan, Alvin. Anya mo day nga anak tan lakay. Dilakat na kapili mo tanitinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya teraramidin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siyak, sa anak pa'y mo't amabisay. Mangan kayaw. Sumaruno kamin taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat ni ispi para kanyak. Ngam pangasiyo Tadiyo kumamot iparupa launa itinubyak ti diyo panangayat kinkwana. Nagado amabalin mo nga armandita. Nga maapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona no ti asawaam. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatek ni ispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay a babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay manyak. Oray siya. Diyak kaya katawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun kunadan ton kadatayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armam. Jay bak nang agayam ko ijabrod. Ni Ana. Balasang pa day jay. Diyak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan kinkwana. Kit ado ti kwarta day jay agayam ni nanang mo. Ay basta diyak kayat, tatang. Ni ispiti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya. Aniya. Pasensya ka niti impakita da nanang kintatang ko kin ka. Ispe. Oh, apeng arod nga agluwa ka. Mababayinak lang amin kin ka. Kin masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakbay anagawid tayo balayo. Sinaga na akong data a reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbayak. Ispe. Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro ti agsaad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay ajarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. Wen. Saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Nagyaman ak ispi Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Albain. Anya? Ngam tatang. Kayat mintag simpakin ispi. Anya nga minti kinayat mo iti dayja babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang aya daya babay, Albain. Saan tatang? Butlagayam. Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi akayat dayja babae para kan ka Alben. Tandaan am dayta. Agtaraytan ispi. Anya, amangan no ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si katipilyak. Agyaman nak, Alvin. Ngam di agtaray.
Amang ano dakdakas ti mapasamak no aramidan tati kasta. Sige. Basta din natang arudan. Anya? Adan nakam ko. Iso asaan arumbang tar aramidan dagiti dadakkel ko. Jak kayat nga inakamandak iti kayat kong aramidan. May mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kat saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan ispi. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pa'y ladya anak mau. Bakay? Ay na, awanan. Nagdanadan ija una ano ubyan na. Ha? Nagabangda ka no ija ili ti pag nagdandala kay. Anya? Talaga natangkan ti ulo na dyan nga anak mau. Mangibabain? Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga rod tayang da? Wan, intad ti gayam na ti address da ija ilay. Isumot la sana nagawi di kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Ta nagtalaw gaya man. Anya? Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Addan samot na lipatan na. Umayan! Mabitlaan! Ayan ti anak ko. Ayan ni Alvin. Kuha, napanan nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakan na kamay. Sige, sumrek kayo, tata. Ala, mami nakawis mo ta pumanaw kan ditoy, espay. Why? Alam amin ay nakagawaam ditoy. Tapumanaw kan. Pasensya ka na. Di na kami kumagurguraay. Ngumadang amin sa balay apang yasawaan may iti anak may. Anya. Wan, iso alading itin mi Hanggang nasaysaya at no panawa mo anak may. Tadi da kamot lasardangan ariribukan no di mo sinaan ni Alvin. Nana, addan na pasamak iti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo. Agsikog ka nga ta. Alan, ako kusem amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpakpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isapi manawin. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ah, Inala na nga ron amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang pailaay. diyak ngamin makontak si cellphone na. Di mat adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi dan. Mapanak ije lugar da, nanang. Ay saanay. Apayaya di mo amo ti sao, Alvin. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsagana kakit na mabiitan ti sa sangpot ni Ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanyak. Wano. Anak ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan. Ada pasalubong ko kan ka. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatam on. Adoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, adayta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, nana. Di kag babayin. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo?
Gumatang tay ti motorsiklom. Ha? Kwa? Saan? Ay na, mabain la day ta. Ha? Kaya't nakaday. Ana. Tatang? Wen, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan ang matagtagari. Sige. Agsarita kayaw. Tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, at ti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman Ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngam no ikasar mo, di na kamin singirin. Unay mo tintikas tangan aramido nyo, nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay kamatan, anak ko. Apay nga mga imutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasing pumut ni Ana. Kanada mabalin na itipihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon, asikasunyo la kanon tinegosyo na. Dua kayo ang mangimanihar. Alan anak ko, agpagpakaasiak, dakkel ti utang mi kankwana. Iso please, umanugot kan. Jay lugan ni Ana ti simbang pet. Kita man ni nagpintas ti lugan na ni. No asawam ni Ana, kukwam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sagput ko. Ala, umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko ti agkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay nururay ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay basta ibati naklatan. Iso apasensya kan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman te manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Inton bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana. Apayatap-tapaya ti ulom. Nagsakit ti ulo, Ana. Jakla kayat nga ibagakin ka. Apay? Jaka mo. Masansan ti pa nagsakit ti ulo. Grabe ti sakit na ita. Anya, tinasayaat. Ipan ka iti doktor. Mabit laang isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta, Saleng? Lakay, adda kano tumor iti utak ni Alvin. Kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan may tantan pala siguro Masapula maopera jay anak ta. Umay kami mahan, Ana. Kumusta ni Alvin, Ana? Kasjay, barigatan lata. Manipod na opera. Simabalin ti attitude na. Anya? Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyan mo. Aday wandak. Di kayo mo, ama mo. Apay nga akas tamod tinti bagbagaham, anak ko. Saan kayo nga mo? Saan kayo mo? Kastan ti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublin tumitla ka no ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan ti kasta na pasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin.
Umay ka. Pumanaw ka! Pumanaw ka! Di ka mamo! Di naksagitan! Burangan! Ha? Ay na! Di mo pagsawan iti kasta ni Ana Asawam ni Ana! Ay, Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan aklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Kinasayaat. Itulod ka laangan iya balayo. Saan kan ang maanusan nga asikaswan? Lading itag. Ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya? Di kay matanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo? alakat, Ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi dito'y balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wan, tata. Agpakpakaasya. Palubusan dak ko maamang sarong karkin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Iso nga karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Ha? Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man, mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga lady ka ng ijay kusina. Ayan ni Ispay, bakit? At ijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga, Rod. Kat naibaga na ni Alvin ti ama ti sigog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wan, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ko ni Alvin. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Jak amo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta payla dito'y ni SP. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuwan ti anak ta. Aday ta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag ka wan. Tani, dumakdakkelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom, SP. Manipod dimdan ka. Kasla si Maranta ni Alvin. Ininutan ti panagimbag na. Nana, Ay na, agyaman kami kan ka, SP. Wen, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Ken pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabais. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga.
Kapo iti panagtagtag ibasit may kan kaiday. Pagbababawian may, SP. Awan anyaman na, nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aginggat ka ba ilak? Asikaswak ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, nana, tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Dani, dandanin ti panagpas ngay ko. Wen SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta.